Wabafowethu, ishayo lihlombe isenzo sikaKhuthuza ke laphana ke insizwa sivele iyahlabana ke ngeGold Award ke laphana ke inikwa ngabakwa-Razor nje ngqo ngenxa ke yengoma yakhe ke ethi ke ngijola nebhinca. Masikhuluma ngoKhuthuza ke sikhuluma ngensizwa ke idume kakhulu ke la einkundleni zokuxhumana iphinde idume kakhulukazi ke emabhinceni ke kaMaskandi ke laphana ke ngokuzithanda ke kwayo. Bafowethu, ake ngiqale ngilibingelela kwisiqiniseko eSemedia moqala ungena kule channel ke ngicela wenze ubulungiswa ke ucindezela button ka subscribe ke ukuze kube lula ke ukuthi mengifaka indaba ke uyithole eshisa ke njengoba ke zinjalo. Webafowethu ke abantu abaningi ke abangamabhinqa ke sebahalelisele nayo insizwa ke yakwaKhuthuza ke laphana ke ebonakala yenza kahle kakhulu engomeni yakhe ke ethi ke ngijola nebhinca. Lensizwa ke ithatha iaward yayo ke laphana ke yabhala ke kanjena ekhasini yathi ke ihambile ke yayokhombisa ugogo ngoba iyona mthandazo kagogo le ebehleza ikhulekela ke ethi ke laphana ke ngelilanga ke izophumelana njengoba ke ikwazile ukuthi ke ihlomule ke ngomklomelo ke obaluleke kakhulu ke la indimeni ke kaMaskandi ke uma ke usuke ke ungumculi ke laphana ke kuyekuthandeka ukuthi ke kube khona ke ukukhombisa ukuthi into yakho ke iyalaleleka. Shuthi nalensizwa ke igcine ke nayo siyithola ke isisethubeni elihle kakhulu ke laphana ke lokuthi ke ihlomule ke ngalendlela. Abantu ke bayibongele kakhulu ke einkundleni zokuxhumana ke abanye ke ifisela futhi okuhle ke okuqhubekalayo ke emculweni ke njengoba sazi ke ukuthi ikhona ke emculweni ke noma ke ngayena ke umuntu ojola ukukhipha ke laphana ke ama-album kodwa ke ingoma zakhe ayikhiphile ke ivamise ukuhamba kakhulu ke ngoba ke inogazi ke futhi ke abantu ke bayawuthanda ke umsebenzi wakhe ke awenzayo ke laphana ke sikhuluma ke ngaye ke uKhuthuza ke laphana ke insizwa ishaya ingoma ke enohlonze ethi ngijola nebhinca ke laphana ke uma ke ungayazi le ngoma ke ungangena nje nakhona ku YouTube ke uzoyithola isekhona futhi ke ubone ke ukuthi ke ihamba kanjani ke laphana ke okuyinto ke enhle kakhulu ke esishayela ihlombe ke futhi ke siphinde ke sifisele nabanye abaculi ke abakhona endimeni. Thina ke bafowethu ke ilezi ke besikuphathele zona.